نبينا محمد بن عبد الله وإلى آبائي وأمتي وذرياتي وأوهنا من نبينا والمرسلين وآل كل وصحبه كل أجمعين وتابعين وسلم مشايخنا ومشايخنا وسلم مؤلف هذا الكتاب وشراح هذا الكتاب ومشايخهم ومشايخهم وآبائنا وأمهاتنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب عليهم الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله. اللهم ارزقنا علما نافعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة وارزقنا فهما. آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال وعن سالم بن عبد الله بن Umar. Hadis ke-715. Wa an Salim bin Abdullah bin Umar, saking Salim bin Abdullah bin Umar, anna Abdullah bin Umar, setuhune Abdullah bin Umar, kana ono sapa Abdullah, iku yaqulu ngucap sapa Abdullah lirrajuli maring wong lanang, idza arada ing dalem nalikane ngarepaken sapa rajul safaron ing lunga, udhnu nyedheka sapa sira, udhnu nyedheka sapa sira, minni saking ingsun, hatta waddi'aka sehingga mamiti sapa ingsun, hatta waddi'aka sehingga mamiti sapa ingsun ka ing sira, kama kana kaya yen ta ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yuwaddiuna mamiti sapa Rasulullah na ing kita. Fayaqulu nuli ngucap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, astaudiu nitipaken sapa ingsun, astaudiu nitipaken sapa ingsun Allah ing Allah, dinakum ing agamane sira, wa amanatakum lan kewajibane sira. Amanat maksudnya kewajiban, termasuk apa, hukum syariat, juga titipan juga masuk amanat. Wa khawatima amalika lan pira-pira akhire amale sira, rawahu Tirmidzi. Wa qala lan dawuh sapa Imam Tirmidzi, hadisun hasanun sahih. Diriwayatkan dari Salim bin Abdullah bin Umar bahwasannya abahnya, yaitu Abdullah bin Umar, kalau ada seseorang mau pergi bepergian, dia bilang udhnu minni hatta uwaddi'uka, deket sampean sini sih, deketan sama saya sehingga saya bisa mamiti sampean, artinya mengucapkan kata pisah kepada sampean. Kama kana Rasulullah SAW yuwaddi'una, sebagaimana Rasulullah memberi ucapan perpisahan kepada kita kalau kita mau pergi. Fayaqul, Rasulullah berkata, dawuh, astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Itu doanya Rasulullah. Itu apa guys, ucapan Rasulullah bagi sahabat yang mau pergi. Gimana kalau mau pergi sahabat, Rasulullah bilang, saya titipkan kepada Allah agama sampean, kewajiban-kewajiban sampean, dan juga akhir dari amalan sampean.
yang menarik di doanya Rasulullah itu di yang akhir ya. Khawatima amalika. Yang pertama agama sampean, wa amanatika, kewajiban-kewajiban sampean. Maksudnya wama u'tuminta alaihi minat takalifis syar'iyah au hukukul insaniyah. Jadi amanah maksudnya sesuatu yang menjadi tanggungan kepada sampean, yaitu dari kewajiban-kewajiban syariat dan hak-hak manusia, hak-hak sesama manusia, itu maksud amanat. Kemudian khawatim amalika, ini yang menarik di terakhir. Kenapa masih ditambahi khawatimu amal padahal sudah ada kata-kata dinaka atau amanataka? Itu sebenarnya sudah mewakili. Dawud ulama ini penekanan dari Rasulullah SAW bahwasannya semua itu baiknya seseorang atau dianggapnya sa'idnya seseorang, sa'idun au sakiyun, itu tergantung terakhir amalnya. Kalau amalnya baik di akhir hayatnya berarti husnul khotimah. Kalau di akhir hidupnya amalnya jelek berarti dia su'ul khotimah. Walaupun dia berumur 100 tahun beramal baik terus, pas di akhir hayatnya amalnya jelek, maka tetap su'ul khotimah. Walaupun 100 tahun umurnya selalu berbuat jelek, di akhir hayatnya baik, bisa mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jelas dia husnul khotimah, masuk surga.